Labing ginatanga na karon ang upcoming concert nila Asia's Limitless star Julian San Jose ug Stel sa SB19 sunod bulan. Julie and Stel collaboration is real kay mag-uban sila in one concert stage. Ang Julie and Stel, ang ating tinig concert is finally happening on July 27 and 28 sa New Frontier Theater nga collab sab sa GMA Synergy, GMA Entertainment Group ug IZ Entertainment and directed by Paolo Valenciano. Ug tungod kay enjoy gayud sila with each other's company, busa gawa sa birtan, mahimo nga bibo sab ang masaksiyan sa fans sa ilang concert. Mamahimo na mo palit sa ilang ticket sa concert sugod June 15, 12 p.m. sa Ticketnet outlets sa nationwide or online sa ticketnet.com.ph. After nga nung The Voice Generations, parang sabi nila sana magkaroon ng yun nga, concert, ganito, ganyan. And finally, now it's happening. And we're so very, very excited. Sobrang exciting for me kasi ako, to be honest, sanay lang ako mga concerts with SB19 talaga. Pero yung ganitong kalaking klaseng engagement with other artists na napakakilalang kilala rin and sobrang sikat.